Hello, dot minung lapa ulana nanan dam jeu namo. HakhaNet ni lunglom te nan kut kan intlai na. Didan HakhaNet thong kan simding mi lang pigrak simlai. Hluttaw Palai minung thai ret chung thar minung pakwa Ramkulh Hluttaw avai khatnak meeting an kai lai. COVID-19 mizaw an tilaw caah Rihkhawdar khuapi stay at home an tuah tilaw. Ramkulh Paletwa Peng chung lawng COVID-19 raikham si chunh Rihkhawdar si. HRC ni innkang caah Tangka singsom bawmhnak apek. Hakhapost facility quarantine minung zanhi leng an si. Dal chung thang karak chim lai. Hluttaw Palai minung thai ret chung thar minung pakwa Ramkulh Hluttaw avai khatnak meeting an kai lai. Thawngpang Ramkulh Hluttaw tuah meeting akai ding. Ramkulh Hluttaw Palai minung thai ret chung minung pakwa hi avai khatnak big meeting akai ding an si tia thai asi. Thawngpang Ramkulh Hluttaw tuah meeting chu ara lai ding thong ni kulakhat February ni kwa avai khatnak an tuah lai. February ni kwa meeting an tuah nak Hluttaw Palai di lak Bible tlai bekam chesar nak song an ngai di lai tia thai asi. Avai khatnak big Ramkulh Hluttaw Palai meeting akai ding minung pakwa chung Chin National League for Democracy Party in thongni kulkum thimnak azom tainak amhumi pu siangmang ni vai khatnak Ramkulh Hluttaw meeting akai ding atam deuh hi chu mithlun an si. Kai hi chu Chin party in kaima lawng ka si Chin mi phunna ni kan chawng ha ding kan chaw vau tam pi lak ok le chim ok asina in atu chu achan asideu ri lo cha ka chim ri lai lo an hu deuh tika ka chim than te lai tia da hakhaposa achim thongni kumkulkum memaram party leng democracy thimnak Ramkulh Hluttaw memhun azwam tainak amhumi Hluttaw Palai minung thai ret chung minung thai rokhi NLD party an si. Atang min ha hi CD in pu parliament thangle CNLD in pu siangmang na an si. Atu avai khatnak bikram Ramkulh Hluttaw meeting akai ding minung pakwa chung thongni thainga thongni kumkulkum Paletwa Peng emiutal Hluttaw akai mi salai miu thai Thawngpang pitul Hluttaw in arakai mi pini suilian na an itel. Ramkulh Hluttaw hin mizaw pini thim mi Hluttaw Palai minung thai ret le ral kap lai ni an thla mi minung paruk di lak fon minung kulali an si. February ni kwa Thawngpang avai khatnak tuah Hluttaw meeting Hluttaw speaker le adang dang thimnak song an tuah lai tia thai asi. COVID-19 mizaw an tilaw caah Rihkhawdar khuapi stay at home an tuah tilaw. India ramri mi Rihkhawdar khuapi COVID-19 zotnak ngai minung pangam hu an si caah stay at home tuah ding in nol an rakchua zotnak ngai di lak damnak an hu than chang caah stay at home tuah tilaw ding in nol chua than asi tia kan thai. Hi kong he petlai in Rihkhawdar chawza thawngphan zong latlai pakhat ni. Rihkhawdar khuapi stay at home tuah mi hi chawza lai ni tuah mi asilaw. Si in rian tuan sin in zot nak mu asitik minaw lai ni kan irun ven kho nak ngati in stay at home kan tuah mi hi si. Atu chu mizaw zong an dam di chang cha tuah sitilaw tia da hakhaposa chim. Rihkhawdar khuapi huap stay at home hi thongni kulakha January na lai sri in January kulariat tiang tuah ding in chawza lai ni nol an rakchwa. Chun Rihkhawdar si in ok Dr. Samani zotnak mu mi mizaw di lakdam nak an hu cha an chwak di chang. Hi zotnak mu min ha hi zotnak mu an si tiang COVID-19 zotnak amhu sakmi sining pakhat man an ngai lo. Khwaltlang lamli moto zong hi alhan bantuk in chantling in an kalchang asina in klelai in an ret asia chu negative test result chatlap an ikan ahau tia da hakhaposa achim. Atu liaw Rihkhawdar khuapi COVID-19 zotnak ong hepe tlai in khum mi minung panhi an chun si in rian atuan mi si lai thiam sang minung pasha zong flam lai raikham si an vachun. Atu si in si lai thiam sang rian atuan mi minung pathum an tia thai asi. Ramkulh Paletwa Peng chung lawng COVID-19 raikham si chun Rihkhawdar si.
India ram zawza ni bob mi COVID-19 raikham si Covishield chu chin Ramkulh Paletwa Peng ret i ngandam nak zong ren tuan ha chu chun an si chang na in thlang lai tlang Paletwa Peng chung ren tuan ha chu chun an sri lo tia thai asi COVID-19 raikham si Covishield hi chin Ramkulh Peng ret chung ngandam nak zong lai si in a ren tuan min ha chu Thawngpang kula January kula sari le kula ret a an chun chang na in Paletwa Peng hi chu lam sul lai le pe tlai nak lai athat lo cha ni hin tiang an i chun ri lo hi gong he pe tlai in Paletwa Peng ok zung lut lai pu ang lo ha ni thlang lai tlang cha si chun ding hi aphan chang thlang lai tlang asimi min det matupi kam palet na hi chu January kula ret a khan an i chun ve chang si hi matupi lai a valak ding asi Paletwa an moto zong kan thla lam sul lai athat kau asia chun aphan chol kau lai aphak la chang ka in chun ram kan thok chol ve lai tia da hakhapost achim chinram kul chung a COVID-19 raikham si hi Thawngpang kula January kula sari a Hakha flam thantlang tidim le tan jang peng chung si in leng an dam nak song rian atwan mi an chun hai i Thawngpang kula January kula ret a matupi mindet le kampalet peng chung rian twan an chun ve na chun minister pu suthatni matupi lai in tu jingkha an itho an lam atluana chun zan a an phan lai I athai jinga chun chol an sakau lai tia da hakhapost achim COVID-19 raikham si hi ara lai ding February ninga a Myanmar ram pi huap in chun asilai tia ram kom ngandam nak song lai ni thong an then batti manglai tel ka si HRC ni innkang caah Tangka singsom thumbam nak an pek HRC ni laitlang a vanchet nak innkang atong minha chungkhar caah adi lak Tangka singsom thumbam nak an tuah tia kan thai chukong he pe tlai in HRC shroi tu pu chan shre ni tutan a vanchet nak in a nak innkang atong minha caah bawmhnak kan vatwa na Hakha thar a in thum akang I vanchet atong minha chungkhar kharkhat innkang singa bawmhnak kam va pek kho na chun falam khuapi chung innkang mizaw a Tangka singsha bawmhnak kan va pek kho chupin a tinam khwa innkang mizaw a Tangka singa ti in bawmhnak kan va twa kho na tia da hakhapost achim kum thong ni la kum kul la kum khat January thla chung long a chin straight chung a in hleili in innkang vanchet nak an tong chang tia thai asi sak lai tlang falam khuapi a in ruk hakha khulpi a in thum hakha peng tinam khwa a in khat thantlang peng a in khat le thlang lai tlang a in khat ti in innkang nak achuak tia thai asi Hakha a facility quarantine minung zinhi leng an si Hakha a facility quarantine January ni kulen ni riat yang a minung zinhi le kulasari an si tia thai asi hi facility quarantine kong he pe tlai in Hakha ukzung lutlai umin ni January ni kulen ni sari tiang a Hakha a facility quarantine a hi minung zinhi le kulasari an si tia da hakhapost achim Facility quarantine a na hi chawza lai in bawmhnak in kan pek na nikhat a minung pakhat a Tangka thongthum la zanga in nilheili an I an chwa pa a minung pakhat a Tangka thongsom le thongkwa an pek na tia thai asi chawza ni bawmhnak pek mi a building company minung pol chawza rentwan na le hotel quarantine pol hi chu pek an silo tia thai asi Alhana chun facility quarantine hi nilheili chung an hnu a in a zarkhat chung tar an sina in atu chu facility quarantine nilheili hnu a chun in a zarkhat a hauti lai lo tia thai asi tutan HakhaNet thongkan chimmi chu hivial hinkan ngol ri lai HakhaNet tu angai tu vial ten an di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai dibora sungmi kasi